intambara yo kumushyira ku butegetsi rero irashoje. Noneho chef d'état major aba icyo gihe yari colonel James Kabarebe, abaye chef d'état major. Noneho uko ari Kinshasa n'ingabo yazanye zo gushyiraho Kabila, ahubwo Kabila abazungu baramushuka, baramubwira bati ziriya ngabo z'abanyarwanda ntacyo zikumariye, ahubwo zizakwica, ahubwo zizaguhirika ku butegetsi, zirukane. Nguko umubano mubi watangiye kuba kugaragara hagati ya perezida na Kabarebe. Abacengezi basapotingwaga na Kabila, kandi chef d'état major icyamujyanye ari uguproteje umutekano w'u Rwanda, ariko ntabashe cooperatinga, ahubwo Kabila kamurusha imbaraga, agakoresha abakongomani bakaba ari bo baza gusapotinga, ari yaje kuba FDLR yari iyoboye na barwara kabiri. Nibwo rero umubano wabaye mubi, biba ngombwa yuko Kabila yirukana ingabo z'u Rwanda. Yazirukanye gimaze y'amezi ibyumweru bibiri. Yazirukanye teze haye ultimatum amasaha. Mpaye ingabo z'u Rwanda amasaha menya ari 48 kuba bamviriye ku butaka. Cyarubahirijwe. Umugaba mukuru w'ikirenga aravuga ati nimuveyo, imipango yindi irahari. Zavuyeyo nko mu mpera z'ukwezi kwa 7 9 imipango nyine yari yamaze gupangwa. Noneho 3 z'ukwezi kwa 8 twari tugeze ku kibuga cy'indege cya Kitona. Hanyuma ingabo z'u Rwanda zaje gusubirayo gute kugira ngo zigere naho Kitona? Noneho rero zari zijyanywe n'iki? Icyari kibatwayeyo umutekano w'u Rwanda wari ugeramiwe. Ubwo intambara y'abacengezi ari igihari, imeze nabi, ivuze ubuhuha. Ikindi cya kabiri, b'abanyekongo bavuga ikinyarwanda b'abanyamurenge bari basigaye Kinshasa bari batangiye kwitwa, na misiyo yo kubatabara yari irimo. Nibwo bafashe igice kimwe cy'abasirikare bagera muri 45, bafata no ku kindi gice cy'abanyekongo bari bihakanye ubutegetsi bwa Kabila, bidekaraye yuko bihakanye ubutegetsi bwa Kabila, bashyira mu ndege. Ariko noneho ngira ngo communication yose muri Goma yari yahagaritswe kugira ngo hatagira utanga amakuru y'uko indege igiye. Noneho no kuyikontorora mu kirere barabazaga bati indege muravahe murajyahe, bakavuga ngo indege ivuye Kinshasa igiye guhemba Kitona. Iyo gihe bari muri periode y'umushahara, $100 bahembaga buri musirikare, tugiye guhemba Kitona. Noneho aba Kitona bahamagaye b'i Kinshasa bababwira yuko nta ndege bohereje, barababwira ngo iza muyirase. Ariko abasirikare bo ibyo Zimbabwe yaravuze ngo nibashyira intwaro hasi bo. Ibaze abasirikare ibihumbi n'ibihumbi, harimo ba senior officer n'abandi, gushyira intwaro hasi bikagenda nk'uko abangaba ba South Africa byari bimeze ubu ngubu. Noneho abasirikare twavugiye icyarimwe ngo hatutaweka silaha chini, tutapigana mpaka, tuzarwana mpaka. Nibwo rero havutse n'imipangu, biba ngombwa yuko ya Angola idukubitiye muri Kongo, noneho tubasanga mu gihugu cyabo, kubambura ikibuga tuzaducyuramo. Ingabo zigaruka i Kigali, tubanza kuruhukira muri Kanjepe. Tumaze kuruhuka tujya Gashora, turakaraba, turya amafi. Perezida Kagame aza kudusura, icyo gihe yari vice president, abanza kutunyuza kajugujugu hejuru ngo arebe yuko twikanga, uko bari bazi yuko twahindutse ibikange kubera twahuye n'indege nyinshi hariya. Viate, urakoze cyane, uratuganiriza mu biganiro byinshi tugirana ku bijyanye n'amateka, yaba ay'urugamba igihugu cyagiye kinyuramo, yaba n'ibiri kuba mu karere. Tuganiriye birambuye ku bijyanye n'ibiri kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko reka nyemerere dusubire inyuma turebe ko amwe mu mateka akomeye yabayeho. Twavuze kuri Afurika y'Epfo yasabye inzira u Rwanda, ariko hari amateka tuzi y'u Rwanda rwasabiwe n'ibihugu bikomeye nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko ruhabwa inzira
rugatwara abasirikare barwo bakagenda, ariko u Rwanda rukabishyira mu maboko yabyo rugataha mu buryo bwa gitwari aho gutaha mu buryo bwa kigwari. Mbere y'uko tugera ku cyakozwe kugira ngo u Rwanda rutwarwe gutya, ubundi wenda ni operasiyo ndende. Ubushize twari twaganiriye tuganira ku mpamvu u Rwanda rwinjiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, natubwira James Kabarebe yageze Kinshasa ari kuyobora chef d'état major ebyiri. Situation yari imeze ite muri icyo gihe, ko nawe wari uriyo chef d'état major Kabarebe ari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Ubwo ndagira ngo tugende tugane Kitona turebe iyo misiyo ukuntu yagenze, kugira ngo u Rwanda rwo rureke kwaka inzira kuko rwo rwagambaniwe, rwo rukishakira inzira ku mbaraga zarwo ndetse n'ubuhanga bwarwo. Reka duhere kuri James Kabarebe n'ubuyobozi bwe muri Kinshasa. Kabila ko yari umuperezida washyizweho n'u Rwanda, byagenze bite mu miyoborere ya Kabila muri iyo myaka ya mbere? N'iki batumvikanye gituma atangira guhinduka inkotanyi? Okay, operation Kitona ni operation isaba kuyikora hakiri kare, umuntu agifite imbaraga, kuko isaba ubwenge bwinshi. Ariko reka nerekeze ku kantu wari uvuze ko ingabo z'u Rwanda ibyabaye kuri bano nabyo byari bizibayeho. Ndabyumva, ariko banza tugere kuri Kitona. Nturukiriza ku buyobozi bwa Kabarebe, nturukiriza ku perezida bwa Kabila, nturukiriza ku cyo bari bwumvikanye bari mu ishyamba, nturukiriza no ku cyatumye ahinduka agatangira kwibagirwa uwamuhaye amata akamwima amatwi. Joseph Laurent Désiré Kabila, perezida wa Kongo wasimbuye Mobutu Sese Seko. Jewe ndanamwibuka ajya gusanga abo ngabo barwanaga, yaciye muri Nyungwe. Ndumva nibuka hari igihe beskotinze umuntu nijoro, turi ahantu bita Pindura, kumva ngo ni Kabila ugiye. Intambara yo kumushyira ku butegetsi rero irashoje. Noneho chef d'état major aba icyo gihe yari koloneli James Kabarebe, abaye chef d'état major. Noneho uko ari Kinshasa n'ingabo yazanye zo gushyiraho Kabila, ahubwo Kabila abazungu baramushuka, baramubwira bati ziriya ngabo z'abanyarwanda ntacyo zikumariye, ahubwo zizakwica, ahubwo zizaguhirika ku butegetsi, zirukane. Nguko umubano mubi watangiye kugaragara hagati ya perezida na Kabarebe. Ingabo Kabarebe ni chef d'état major, bivuze ngo hari n'ingabo z'u Rwanda zari ziri mu gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nabo banarindaga perezida Kabila. Harimo nk'abasirikare abasirikare bacu nibo bamurinda. Mwari nk'abangahe icyo gihe? Ntabwo narindiye, ariko uko biri kose zageraga nko mu bihumbi 5. Burya kugereranya ingabo ntabwo byoroshye. Yego. Noneho ahubwo yewe ukuntu naje kuzisangamo, menya n'ubushize nari nabikomojeho, nuko aho twariho turwana intambara y'abacengezi, abacengezi basapotingwaga na Kabila, kandi chef d'état major icyamujyanye ari uguproteje umutekano w'u Rwanda, ariko ntabashe kooperatinga, ahubwo Kabila kamurusha imbaraga, agakoresha abakongomani bakaba aribo baza gusapotinga, ari yaje kuba FDLR, yari iyobowe na ba Rwarakabije. Kabila ubwo yafatanyije na FDLR nyuma y'uko abazungu bamubwiye ngo aba bantu bari kugusha. Yego, atangira gufatanya na FDLR, kandi noneho na Kabarebe bakiri, aribwo intambara y'abacengezi yari yakamejeje mu bice bya Gisenyi na Ruhengeri. Nibwo rero umubano wabaye mubi, biba ngombwa yuko Kabila yirukana ingabo z'u Rwanda. Yazirukanye gimaze y'amezi ibyumweru 2. zirukanye haye ultimatum amasaha. Mpaye ingabo z'u Rwanda amasaha, menya ari 48 uba bamviriye ku butaka. Cyarubahirijwe. Umugaba mukuru w'ikirenga aravuga ati nimuveyo, imipango yindi irahari. Zavuyeyo nko mu mpera z'ukwezi kwa 7, 9 n'8. Imipango nyine yari yamaze gupangwa. Noneho 3 z'ukwezi kwa 8
twari tugeze ku kibuga cy'indege cya Kitona, twongeye kurira indege tujya Kitona. nuvuga ngo abo bari bariyo ingabo zari ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ziyobowe na Kabarebe bazanye amasaha 48 zivayo cyane zigaruka mu Rwanda. Nta musirikare wundi wasigaye muri Repubulika. Okay, wenda ibyo tubyihorera, ushobora gusanga hari abasigaye inyuma mu buryo buri tactique, ariko officiellement zavuye hasigarayo abanyekongo bavuga ikinyarwanda aribo babangaba bamakenga basigara mu gisirikare cya Kabila. Ahubwo noneho ingabo zacu zimaze kuvayo, Kabila nawe arabihinduka afatanyije na FDLR, batangira kubajogora mu mayuniti babica banabafunga. Hanyuma ingabo z'u Rwanda zaje gusubirayo gute kugira ngo zigere naho Kitona? Noneho rero zari zijyanywe n'iki? Icyari kibatwayeyo umutekano w'u Rwanda wari ugeramiwe, ubwo intambara y'abacengizi ari igihari imeze nabi, ivuze ubuhuha. Ikindi cya kabiri, abanyekongo bavuga ikinyarwanda b'abanyamurenge bari basigaye Kinshasa bari batangiye kwitwa na misiyo yo kubatabara yari irimo. Hanyuma kujya Kitona birakemura bita ikibazo kiri Ruhengeri na Gisenyi. Ni bya bindi ngo aho kwica gitera wica ikibimutera, aho bakuraga support noneho ugiye gukubita uwabahaga support, aho ugire mu ntambara ye areke gusapotinga FDLR. Nuko byagenze. Ubwo kujyayo buririye igomba nko kwabivuze. Yego. Ariko bamwe baciye izi za Bukavu, abandi ducigoma kurira indege ijya Kitona kugira ngo dusatire umujyi wa Kinshasa. So nta makuru leta ya Kinshasa yamenyaga ko hari indege iri kugenda itwaye abasirikare baje mu buryo nta makuru ijya guhaguruka Igoma. Mwahagurutse supertext y'iki kuko muvama zo mu kirere ntekereza ko baba bazibona kuri satellite. Okay. Iriya ndege y'Igoma yarashimuswe. Urumva yari indege itwara abantu y'amasosiyete yigenga. Noneho yabaye ngombwa yuko bajya guhiga abapilote babo. Abayitwara barabazana babazana narabarebaga ku kibuga cy'indege. Bariho baganira n'abayobozi bacu. Twe twicaye aho ngaho turiho turya duration za gisirikare. Nibwo bafashe igice kimwe cy'abasirikare bagera muri 45 bafata no ku kindi gice cy'abanyekongo bari bihakanye ubutegetsi bwa Kabila, bidekaraye yuko bihakanye ubutegetsi bwa Kabila bashyira mu ndege. Ariko noneho ngira ngo communication yose muri Goma yari yahagaritswe kugira ngo hatagira utanga amakuru y'uko indege igiye. Noneho no kuyikontorora mu kirere barabazaga bati indege muravahe murajyahe, bakavuga ngo indege ivuye Kinshasa igiye guhemba Kitona. Iyo gihe bari muri periode y'umushahara $100 bahembaga buri musirikare, tugiye guhemba Kitona. Noneho aba Kitona bahamagaye b'Kinshasa bababwira yuko nta ndege bohereje, barababwira ngo iza muyirase. Nibwo indege batangiye kwitegura ngo bayirase, iyo rangije gushyika ku kibuga cy'indege itangira kwarara batangira kuyirasa. Ari nabwo bayikinguye abasirikare basohoka barwana bakubita icyo kigo cyose n'abasirikare bari bakirimo. Wavuze ngo bari abasirikare bangahe? Abo banyarwanda ntabwo bari barenze 45. Ntabwo bari barenze 45. Bakubita ikigo cyose cy'ibirometero 12 cya Kitona barakimenesha. Abanyekongo bamwe biruka bambaye ubusa, abandi biruka bitwarira inkoko, bitwarira dendo, bitwarira ibyo kurya gusa, ibikoresho byabo babisiga ngaho. Nibwo mu gitondo natwe n'indege kuri iyi ndege tubasangayo, ariko batangiye kubasheringa, nibwo twakomeje inzira yose yerekeza Kitona. Numva yuko icyo kibuga gifashwe, indege zose niho zagwaga zituzaniye abandi basirikare n'ibikoresho. Dutangira kurwana tweregera Kinshasa kugera ubwo tuhageze, ariko Zimbabwe yaramaze kuza na Namibia gukora Kabila cyane. Kuko tugeze aho bita Mbanza Ngungu, Kabila yarahunze agira ubumbashi, ajyana na banki nkuru y'igihugu, yimura na cabinet yose. Amaze guhuruza Zimbabwe na Namibia na Angola, ko ari byo bihugu byaciye aho ngaho cyane, noneho arongera aragaruka. Ariko agaruka twenda kwinjira mu mujyi wa Kinshasa. Kitona na Kinshasa ari bo nk'intera inganite. Twahagenze hafi iminsi 20 n'intera ndende. Mugera muhura n'amadefense kandi amadefense menshi. Defense ya FARDC abo twarabagurukanaga. Ariko twatangiye guhura n'ikibazo aho Zimbabwe ziri na Angola. Ubwo twagiye dukubita turwana intambara zikomeye cyane. Uko bazanye kajugujugu, bazana za MiG,
bazana imitego, bazana ibintu byinshi cyane ku buryo gupfumura defense zabo byavuga ari ikibazo. Nguko uko twagiye tujya Njiri, umujyi twarawuberekeye tujya Njiri ku kibuga cy'indege. Itariki 26 z'ukwezi kwa munani twari tugezeyo. Tugeze Njiri rero nibwo ya Angola yatabaye, bavuze bati Kitona aho bafashe hahana imbibi n'intara ya Kabinda yo muri Angola, nibwo bambukije ibifaru baraza ya Kitona, barasinga abo nkeya zari zahasigaye, barazimenesha bazigiza imbere, bazizana aho twari turi. Ni ukuvuga ngo Kitona aho ikibuga cyacu cyari kiri baragifashe, ahubwo batangiye kugushayo intwaro, ibifaru n'ibiki, noneho batangira kugenda bakanda. Mu gukanda bazamura n'Kinshasa, noneho baradukanda bisa naho batugose. Nguko uko imipango yabayeho yo kujya muri Angola kubera impamvu warumbaje. Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagiye iharare muri Zimbabwe. Dore Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibintu byose bishyuhamo, gusaba ngo Zimbabwe igobotora izo ngabo z'u Rwanda yagose. Amerika se yagiyeyo ku busabe bwande, n'u Rwanda wari ruyisabye ngo oya, ntabwo u Rwanda rwigeze rubisaba. Iyo yari itumbukije gusa. Erega nari mfite akaradiyo, nari naraguze Matadi, nari mfite akaradiyo numviragaho BBC n'ijwi rya Amerika n'andi maradiyo mpuzamahanga avuga Igiswahili n'Igifaransa. Noneho nibwo numvise yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasabye Zimbabwe kugobotora izo ngabo z'u Rwanda bagose. Ariko abasirikare bo ibyo Zimbabwe yaravuze ngo nibashyire intwaro hasi bo. Ibaze abasirikare ibihumbi n'ibihumbi, harimo ba senior officer n'abandi, gushyira intwaro hasi bikagenda nk'uko abangaba ba South Africa byari bimeze ubu ngubu. Noneho abasirikare twavugiye icyarimwe ngo hatutaweka silaha chini, tutazashyira imbunda hasi, tutapigana mpaka, tuzarwana mpaka, tuzashyira imbunda hasi, tuzarwana mpaka. Aho kugira ngo igihugu cyacu kizajye gupfukamira amahanga ngo mwatubabariye mukahaduha abantu bacu, ingabo ziranga zirahakana. Uwabajije ku mukutano ntago mukubwiye, ariko mutaweka silaha chini hakuna. Abasirikare bakijujuta bikageraho umuntu ashyira imbunda ye hano ati iyi ngiyi nzapfana nayo, ariko ntabwo nzayishyira hasi. Kwa kundi mu gisirikare batwigishaga ngo imbunda niwe mugore wawe w'isezerano. Umusirikare avuga ati uyu tuzapfana. Nibwo rero havutse n'imipangu, biba ngombwa yuko ya Angola idukubitiye muri Kongo, noneho tubasanga mu gihugu cyabo kubambura ikibuga tuzaducyura mu Rwanda. Mwari mufite inzira se ibahuza n'umupaka wa Angola, cyangwa yasabaga kubanza kumuvinga defense za Angola kugira ngo mwisange muri Angola? Ukurikije aho twari turi, inzira yari wazi, nta defense zari zihari kuko ntazo bari barigeze bahagera. Mwari muri hehe aho babanigiye hagati na hagati? Ako gasantre hari ahantu nari narakanditse muri agenda yanjye, menyera ahantu bita Songororo na Sonabata, hagati ya Mbanza Ngungu na Matadi. Ndumva ari aho ngaho kuko ndibuka hari amarayirayi ya gari ya moshi, niho twambukiye tugera ahantu twambuka ikiraro twinjira muri Angola direct. Ariko hagati ya Savimbi ndetse na leta, ingabo za Savimbi nabashije kubona 3 muri icyo gihe zambaye plane, imyenda ya plane. Ariko abaturage bo mu gice cya Ngoro ubundi ngo bari bararwaye abasirikare bose, ku buryo umuturage ubona waho ngaho warwaye amavunja yarebaga rapigi akakubwira ati ndayirwanishije imyaka 20, kuko kiriya gihugu cyabaye n'intambara igihe kinini cyane. Ariko icyo gihe bari harabayeho imishyikirano, ndetse nabo ku ruhande rwa UNITA baragiye mu nteko ishinga amategeko, ahubwo burya nitwe twubuye imirwano yaho. Nguko rero twambutse kugira ngo tujye ku kibuga cy'indege mu area ya Savimbi, byari ibirometero 400. En fait Savimbi se yarazi ko muri kuza cyangwa mwamuguyeho gutya? Tukinjira muri icyo gihugu, ya radio ijwi rya Amerika BBC yavuze yuko muri Angola hinjiye ingabo ibihumbi n'ibihumbi by'abanyamurenge.
urumva byavugiye ku maradiyo mpuzamahanga kuko turiyo hari umunyamakuru wa radiyo Rwanda witwaga Serafin Byiringiro we mu by'ukuri yavugaga imirwano aho turi kuko hariho igihe twinjiye mu Mbanza-Nkungu nimugoroba mu makuru ya BBC saa moya n'igice arabivuga ngo bageze mu marembo y'umujyi wa Mbanza-Nkungu nyamara ku ruhande rwa Kinshasa uwitwa Rubunga Byahombe wa BBC we yavugaga yuko tutaranarengana Matadi mu rwego rwo gushimisha perezida. Ubwo rero byari bimaze kumenyekana yuko ingabo zahinjiye. Savimbi iyo atusha mu gushaka kutwitambika uwo nawe kwari ukuhangana nawe. Ariko noneho ubwo imishyikirano uko yagenze ntabwo mbizi, abantu bambwiye yuko Savimbi yashatse kubyanga, abayobozi bacu baramubwira bati duhera abana inzira ibindi byibona. Nguko twigiyeyo, ariko noneho imbere yaho hari ikibuga aho Makera de Zombi bari bakirwaniye imyaka 8 cyarabuze nyiracyo, ari leta itagifite ari na Savimbi atagifite. Ikibuga nibuka babanje kohereza iko imwe iragenda yirukankana abapolisi, noneho yirukankanye abapolisi ingabo ibirimo nk'abasirikare bangahe, iko n'abasirikare wenda reka tubare nk'ijana na 50 hagati ya 80 n'ijana na 50. Wenda umuhundo wa RDF ntabwo muzi, ntabwo nzi abagize koyi, ariko icyo gihe abenshi babaga ari 80 90 gutyo. Noneho iragenda ikubita abapolisi bari bahari, bahita birukira i Luanda muri Angola bajya guhuruza. Luanda rero nayo ihita yohereza ingabo ziraza zisa naho zikidukuyeho gato, ariko habaho comeback, turongera turakibakubitana turabaherekeza mpaka hafi y'umurwa mukuru wabo. Ntabwo ariwo twashakaga ikibuga cy'indege. Twebwe twari imbere iyo ngiyo nka bya bindi biri kuba hano, twumva ngo indege yaje. Kubera cyari ikibuga cy'ibitaka, buriya ntabwo nzi ahantu bakabarebe bashuguritse isima mu nganda zaho ngaho, ikibuga baracyubaka. Indege ya mbere izana generator, ngo bacyubatse nko mu gihe kingana zo kugicanira mu gihe gito cyane. Ngo baragifashe baranakirinda baranacyubaka kugira ngo indege zabona ihagurukira. Yego. Indege rero zavaga i Kigali, hanyuma nta nihanganira gato, nta bantu babakurikiye muri babandi bari baje gutabara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bari bamenye ko mwaje muri Angola, baje noneho kubasanga muri Angola, cyane cyane nk'abasirikare bangora. Nibyo nakubwiraga. Hari abimbere wari umbwiye baje bahurujwe bavuye Rwanda, ariko se nta nabinyuma bari bavuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo babakurikiye. Baraje bakwamira ku mupaka. Baraje bakwamira ku mupaka, ntabwo bigeze bambuka. Ubushake cyangwa nuko hari resistance? Hari resistance kamwe mu twari twirinze impande zose. Aho imbere turarwana na hano turarwana. Ukuvuga ngo Kabarebe yubatse ikibuga cy'indege kugira ngo indege ibone ihagurukira. Iyo ndege yaje ivuye mu Rwanda, ivuye i Kigali, izana ibikoresho, izana generator zo gucanira ikibuga n'amatara. Sima yakuwe muri Angola. Naho ngaho muri Angola sizana bashuguritse sima mu ruganda. Bagerageza abafundisi bari mu basirikare cyangwa babavanye aho ngaho hirya, babavanye wenda mu mujyi wa Makera de Zombo byanze bikunze. Yego. Noneho rero nibwo indege zatangiye kuva i Kigali ziza aho ngaho, zazaga ari ebyiri zishoreranye, imwe yagwa nko mu masaa 9 z'ijoro igapakira abasirikare igihe igenda, indi ntabwo yarenzaga saa 11 itaragenda, kugira ngo itaza kumanywa nigi zikaba zayisanga mu kirere zikayisandaza. Abagasirikare rero nguko kuko wa mugani nijoro amamigi ntakora. Oya, nijoro migi ntabwo ikora, ahubwo mu bice twarwaniyemo hakoraga zitwa Antonov. Hari indege za Antonov zirasa nijoro, zikaza nta matara habe namba, ahubwo wumva ijwi kandi nabwo igasiga ijwi. Niba wumva ijwi riri ku Kamonyi ku Ruyenzi ubwira hano, wabwirwaga nuko ikuri hejuru ari uko imanuye urugombe rungana n'ingunguru rukamanuka ruvuza ibihuha. Ubwo yabaga iguciyeho, ikohereza ikibombe ikagisiga ikagenda, kubw'amahirwe kigafata ubusa. Aho ngaho rero nta mige zazaga nijoro, indege zitangira kuva i Kigali. So mu gupakira abasirikare bahereye ku barwayi, nta resistance yari hari
y'abantu bashaka kurasa indege bashaka kubarasa muri kwinjira twinjiza nyine ku kibuga twumve ukuntu byari bimeze byari ibintu by'amahoro cyangwa wenda mwari mwabegeje kure batabasha kugera cyane twari twabegeje nko mu birometero bigera muri 60 hirya yacu kuko ndibuka asaso ryava mu ndege ndibuka rwose bari aburiye indege bwa nyuma nari ndimo twari tukirinze ariko tukumva ku cyombo bavuga ngo muzana abarwayi n'aba bigera naho bavuga ngo nuzarwara ejo nawe nazi wumva anataka nawe nazi kugeza igihe ingabo zose zishiriyeyo niyo nari ndimo nagiye kumva baravuze ku cyombo ngo muzane na yako irimo umwana ufite ibiboko binini muzane yako irimo umwana ufite ibiboko binini nayo yurira indege kugeza igihe barangireho uwo ngo yari afite umusada yarwanaga yari afite gatimba yari afite imbunda yitwa gatimba kuko byarakomeraga ukabona arayicigatiye arirutse yego nguko rero uko ingabo zavuye mu Rwanda zigerageje kwirwanaho mu mayeri menshi y'abayobozi bacu n'ubuhanga bwo kwirwanaho ingabo zigaruka i Kigali tubanza kuruhukira muri Kanjepe tumaze kuruhuka tujya i Gashora turakaraba turya amafi Perezida Kagame aza kudusura icyo gihe yari visi perezida abanza kutunyuza kajugujugu hejuru ngo arebe yuko twikanga uko bari bazi yuko twahindutse ibikange kubera twahuye n'indege nyinshi hariya ariko turavuga tuti iyi ni iyacu bana nibwo yaje rero adukoresha umukutano atubwira aduha pole atubwira uko ako kagambane kose kabayeho n'ibindi by'amabwiriza ya gisirikare wenda ntakwirirwa mugira hano nguko mu ncamake ariko nubishaka operation yose tuzayirondora n'udutendo twagiye tubera hagati iyo mwahuraga n'umuzimbabwe byabaga byifashe gute iyo mwahuraga na Ngora defense yabagoraga kurusha iyindi ni yihe n'udukoriye buriya mu ntambara habamo ibibi n'ibyiza habamo ibibabaje n'ibishekeje tuyinyuzeho twihuta tuzatura cyangwa ufite n'iby'amahire tuzaganira ariko kugera mu Rwanda hasigaye havugwa iki abanyangora bavuze iki abakongomani bavuze iki itangazamakuru mpuzamahanga ryanditse iki okay niyo mpamvu iriya operation Gitona ngira ngo yanditswe mu bitabo byinshi niyo mpamvu yavuzwe cyane uburyo ingabo z'u Rwanda zagezeyo n'uburyo zabashije kuhigobotora ni ibintu byanditswe mu bitabo no mu mateka bizahora bivuga operation Gitona urasacinga ukabona iravugwaho byinshi cyane gihe nyivuga nk'umuntu wari uyirimo wenda abandi baranayibarira niyo mpamvu yanditswe mu bitabo noneho rero abanyekongo birumvikana icyo gice baragisubiranye na Zimbabwe ariko noneho hari ibindi bice byariho birwanirwamo za Kabinda werekeza Mbujimayi ibindi bice byinshi cyane ari naho hanabaye intambara nyinshi cyane muzi za Pepa na Pweto aho uyu Joseph Kabila ingabo zari zimufashe buriya yahungiye muri Zambia uyu Joseph Kabila uyu nguyu Tshisekedi yatangiye kwibasira nawe yari yagiye kuyobora urugamba ingabo ziramuhataka bikomeka kuri se yego yari yagiye kurwana none ingabo ziramwataka umenya yaracikishijwe n'akajugujugu imujyana muri Zambia ubwo intambara naho zirakomera natwe ubwacu ntabwo twarekeye ahubwo twaje gusubirayo tuvayo twahagurutse muri hariya Akagera Game Lodge mu Mutara twurira n'indege idutwara Kindu ho mwari mufite misiyo yihe no gukomezanya n'abandi bo ku rundi ruhande kuko ubwo twarwanaga aho ngaho abandi nabo bariho bafata ibice bitandukanye izo za Karemi n'izo za Uvira na hehe hose noneho tugenda nanone tugiye kubaha umusada ahantu narwanye intambara mbi cyane naho bita Kabinda aho twise Kosovo ariho narasiwe noneho ngegaruka mu Rwanda kwivuza warashwe mu mugongo no mu mutwe mu gifaru noneho ari nabwo habaye imishyikirano ya Sun City basaba yuko ingabo z'u Rwanda zigomba kuvayo ari nabwo cyagiye Kabarebe yatwerekaga kapiteni wa nyuma ati dore ingabo z'u Rwanda dore uwa nyuma ngo yavuye ziba zivuye zityo ubwo tayari intambara birangiye yego hanyuma aho kuri iyo round ya mbere mujya Gitona mwagiyeyo kubera ko bacengezi bari bashyushye bari gufatwa na Kinshasa bivuze ngo hari n'indi resistance yo kurwana nabo muri ibi biceho intambara y'abacengezi byakomeje gute abacengezi support yabo bakuraga kwa Kabila yarabuze
noneho ingabo nabo zirabashyidikana hano muri bino bice, zirabahiga koko, zirabahiga bafatanyije n'akajugujugu n'ibifaru, barabahiga bigeza noneho nabo bamanika amaboko, baratsindwa. Burya niho Mutobo ya mbere yavutse, bahise babajyana Mutobo, baratsindwa pepepepe. Nkundiye wari ubayoboye arapfa, Rwarakabije arahunga asubirayo, ariko nyuma yaho bamutera igipindi, araza we na Ngendahimana Jerome bagaruka mu Rwanda. Nguko uko FDLR yacitse intege, nuko aho yakuraga umusada twabasanzeyo tujya kubakubitirayo, bacika intege, birangira bityo. Ariko nyuma yaho Laurent Désiré Kabila arongera abasubiza ku ibere, ariko noneho amaze gupfa Laurent Désiré Kabila hagiyeho umuhungu we yabaye nkumva ikibazo cya FDLR, ari nabwo yahaga umwanya ingabo z'u Rwanda zikajya gukora operation Umoja Wetu, kimya ya mbere na kimya ya kabiri, ariyo yahitanye Mudacumura, igacyura abasirikare benshi ba FDLR. Mudacumura banza yarishwe kwa Tshisekedi muri 2019, yicwa na Tshisekedi, yishwa kuri ya operation yabayeho. si izo se nyine, ariko iyo yari Tshisekedi ntabwo ari ya Kabila. Oya, Mudacumura ni kwa Tshisekedi. Kubwa Tshisekedi nta operation yigeze ibaho. Nyamara zarabaye, uza kureba neza zarabaye, babaguyeho, habayeho gufatanye, nubwo bitatinze. Nyuma ukabona nyuma Covid ijemo, nibwo babonye ko aba ba Mudacumura na ba Mudasiru bo muri P5 bazanywa, byari ku ngoma ya Tshisekedi muri 2019. Nuko ariko rero kubwa Joseph Kabila niho habaye operation nyinshi. Uribuka igihe General Kabarebe yaforoningishaga ingabo hariya muri Kongo, yerekana umukoroneri ngo wari kuzarwana na RDF, umwe amubwiraga ngo yego mon general, burya nibwo bari bapurinze bavuye muri operation. Hanyuma Laurent Désiré Kabila yapfuye nyuma y'imyaka nk'itatu cyangwa ibiri yo kugambanira u Rwanda. Ese urupfu rwe hari aho rwaba ruhuriye n'ibikorwa byari byamuranze muri iyo myaka, cyangwa ni coincidence? Ntaho we yahindutswe n'ingabo ze. Urumva tuvuyeyo muri 1999, apfuye muri 2000, nyuma y'umwaka umwe. Niba abajenerali be nyine bumvaga batagikeneye ko kwayobora, nubwo baforoningishije ingabo bakuramo Kaporali Rashidi, baramubwira ngo genda urase perezida. Aragenda nawe aca ku barinzi be, kubera yuko Kabila yakundaga gutererwa amasaruti cyane. Undi abwira abarinzi yuko agiye gusuhuza perezida, nibwo yagiye ahitamo kubita amasasu 6 hamwe n'abaminisitiri. Nibwo bamukubise mu ndege bamujyana i Harare, apfira mu ndege hejuru. Kaporali we nawe yaguye aho, cyangwa bahise bamurasa. Kandi noneho abapanze iyo operation yo kwica perezida, ejo bundi Tshisekedi yarabarekuye, abaha n'imyanya mu gisirikare, arabababarira. Nuko ni byinshi dufite kuganira, ariko urakoze cyane kutuganiriza uyu munsi, tuganirije byinshi byiza. Twizere ko n'ukuri twongera kubicanira tuzakubona. Oya, ndahari rwose, intambara iracyahari. Hari byinshi bizajya bigenda bigaragaramo cyangwa bivukamo, tuzakomeza tubisesengure. Abantu bo kuri One Nation Radio rwose turi kumwe, kandi tayari aba diaspora urumva ni One Nation, igihugu kimwe, nubwo bari hirya no hino, ariko igihugu kimwe n'u Rwanda. Ni radio diaspora y'u Rwanda. Ubwo tunaboneraho n'umwanya wo gusuza aba diaspora badukurikiye bari hirya no hino. Abo twari tuziranye ntabwo benshi ntibabona, ariko ubu ndi kugenda nunguka n'abandi aho bari ndabashuhuje, kandi bajye bakomeza bakorera igihugu cyabo cyane. Hari urubuga duhuriyeho nabo, turaza kukongeraho n'ukuri baguha ikaze bagusuhuze. Mubwira admin aze kunshyira. Admin muricaranye hano. Asante Sandra, urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Yego.